دبورينا پتر ji 25 سالان bi ser hikûmraniya Herêma Kurdistanê lê heta niha hikûmet li dîv hikûmetên neşiyayîna êrişa karebê çareser bikin û salane ew digel hatina werzê zivistanê ji bilînebûna gazê û pêtiviyên werzê zivistanê û dirêjbûna qeyrana darayî êrişa karebê jî dikevîte hemî wan êrişa. Welatiyên devera Şêxan jî dibêjin kareb wekû trafîklayet lê hatiye li Şêxan. دوی ماوی دمایکی دا و تقریبا نزدیکی 2 هیوادا کهربا یا نشتیمانی القضاء شیخان گلک نخوج بوی تقریبا 3 ساعات حتا دنما و 6 ساعات نزدیکی 6 ساعات دقات عکام افنا بنا به کاریگری که گلک مزنا کری سرجانا خلق قضاء شیخان و تایبات وی ورز زوستانه ودي خراب كهرباء باشنينا كهرباء نينا وكي بالك انا غازدان انا كهرباء دان خلق صار ما يجي يعني بتشيكو انه كان تحملت كان بلا بس بتشيكت ما تحملنا كان ما كهربنينا كهرباء بيترو بقلايد هم بيبي وبمريا هذا بيبي تو بين رقدي بمريت كهربنينا 180 عالم بشوليه بكاريه Rêveberê Kareba Şêxan Endezyar Ubeydullah sebaret bi xerabiya rewşa karebê li devera Şêxan wasa got. Kareba reja karebê kêm nebiye. Tîtiya zortir lê hatî bes ji ber bargiraniya barî û kareba edla saetê tê kêm bîn tecîzê biye 8 saet rojane û dabeşneka gazî jî ev jî biye bargiraniyek ser hem karebê her wisa ew jî hata rejeka zor awara bo parêzgeha Dûkê qeza Şêxan û hemî ev hemiye bargiraniyek bo ser kareba me ji ber hindê reja karebê kêm bîn. Dihêta zanîn ku niha Herêma Kurdistanê di navdehan qeyranan da daz dibîtin bê ku hikûmet hewdet ek êrişe jî çareser biket ji ber ku bi dîtina welatiyan mala Kurdî neyê rekxistiye û êrişên siyasî navbera partên Herêmê da bûye egerê wê çendê ku qeyran nehêne çareserkirin û welatî bibite zerermendê êkê û neçareserkirina karebê êke ji wan qeyranan. Bêrîvangivarî Badînan Sat, Qeza Şêxan.